Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan wa akhawat, sahabat-sahabat pemirsa Lembah Kitab Kuning yang dirahmati Allah sekalian. Salah satu problematika kehidupan adalah hutang yang belum terbayar. Desakan kebutuhan hidup kadang-kadang memaksa kita untuk berhutang dengan harapan bisa melunasinya ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa macam doa untuk kita baca dan kita amalkan agar kita bisa terlepas dari jeratan hutang. Kami akan membaca doa-doa tersebut dengan khusyuk dan tadabbur. Maka aminkan doa ini agar saudara bisa terlepas dari jeratan hutang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah tu'ti huma man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha'. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadhani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah tu'ti huma man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha'. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadhani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah tu'ti huma man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha'. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadhani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah
tu'tihuma man tasya wa tamna'u minhuma man tasya. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadhani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah tu'tihuma man tasya wa tamna'u minhuma man tasya. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadhani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah tu'tihuma man tasya wa tamna'u minhuma man tasya. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadhani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah tu'tihuma man tasya wa tamna'u minhuma man tasya. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadhani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin.